لە کاتێکدا راپۆرتەکان باز لەوە دەکەن کە لەم هەفتەیەدا یاسای چوارچێوە پێشکەش بە پەرلەمانی تورکیا دەکرێت شاندی ئیمراڵی لە بەیاننامەیەکدا دوای دیدار لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەڵان بۆ چوونەکانی سەبارەت بەو پلانە بڵاو کردوێتەوە. ئەم پێشاتانە دەتوانێت کاریگەری لەسەر پرۆسەی سیاسی و دانوستانەکانی پەیوەست بە پرسی کوردەوە هەبێ. بۆ زانیاری زیاتر لە ئەستەمبوڵەوە لەگەڵ پەیامنێر ئەیوب دەمیر قسە دەکەین. ئەیوب بەو کاتت باش دەکرێت بۆمان باس بکەی لە دیداری ئۆجەڵان و شاندی ئیمراڵی چ باس کراوە؟ Ev hevîtin ji xwe dest çêbû îro jî daxuyaniyeka nivîskî dan di vê daxuyaniyê de Öcalan diyar dike ku rêya 1000 kilometreyê ew bi gavekê dest pê dikin. Di aliyê din de jî Öcalan dibêje ku demokratîkbûniya Tirkiye gelek girîng e. Heke ev yani kanûna çerçeveyê pêk were an jî derkeve di vê derê de dikarim bêjim ku Öcalan dibêje yani wek damezrandina komara Tirkiye çawa girîng e ev jî ew qas girîng e. Bi vê jî em dikarin komareka demokratîk pêk bînin. Di hêla din de jî Öcalan diyar dike ku heke evana pêk werin yani wisa diyarê ku Öcalan ev kanûn jî xwendiye kanûna çerçeveyê dibêje ku him li Tirkiye warê hukukî da him jî warê aboriyê da wê çareserî derkevin û ev çareserî jî ne tenê ji bo Kurda ji bo 86 milyon yani gelên Tirkiye tevahî ew dike û dibêje ku heke ev kanûn derkeve him li Tirkiye û him jî li herêmê wê aramiyek pêk were. بله ایوب دمیر پیامنیر ژ استانبول گلک سپاس بو بشداریات د وی بولتنی ده